Bishop Kisembo ebyabigambo byabebembiremu okushabira izooba aha St John's Cathedral omu kibuga Fort Portal aho yayorekera okwerarikirira ahabw'abo abagura abatezi b'akaruru akashaba ngu abantu baronda abebembezi abahikire. Batantara kugurwa mutakujja kwezi 15 kwezi omutwaro gw'omuntu kw'omukome ogu n'abatahikire nagamba nyonyi na sente nkoma tahikire na inuzanuza na irungarunga rya kwera sente so ugota mukomo ugugambe rwa veti kuja kukoma ikintu cya kano akatakuja mu ka boxi kaleka ku mugongo so burabo inenja ziri za kweye cyo kotakwaki tamukomo kwatahikire ora mukoma rajya garezi yakuha ase na zindi kandi mwese za mu bisaho so takuja kutugasera ari okugamba nshonga z'obugabe bw'abantu Bishop yagamba kwatwa kwa Kiza Besigye wabeera omukuru w'ekibiina ekya FDC hamwe na Sarah Birete ari okushaba gavumenti ab'ebyokwerinda hamwe n'abantu okwebembeza obusinge omu ihanga omu bwire bw'akaruru hamwe na bwanyuma obweba kwehara obuvuyo vigizo alimetahimba ni baba mtembesmenti kunawaliyo nyuma of course Kiza Besigye atabami na boroga na Talibano mwaka guona tukamchweraga bamutwara bamugara so that kind of treatment of citizens abantu abenda abanyabuzale babo abanywani babo they are not happy to see what is happening so the government especially security mbire bunu yakwate kurunga bana Uganda kuburanganiza kutia kiboko kutia gas kusamba koraki people should be respected and given space but ekikuru twetantara hooliganism ekora by'obwinazi no kuwana kutera abantu tubyetantare. Kisembo yashaba abantu kwetaba mu karuru mu bwingi kandi baronda abebembezi abentunguka shakiro kino na muno kwezi kuno kwa January na February tunakoma presidential, parliamentary and local council elections so mulimo gugwa tusabira kwa Interjustice Council of Uganda no kuwatera wananchi citizens if you are above 18 yenda ukome janzo kwa koma nakabuka abantu nyo kajwa nti yakoma nyo bukantamba egimba zambi urabo cyali mu mezi kandi uri mu Uganda oyo n'ubunanzibwa koma bembezi babo.